kun mes amis ngeremes kak makan mulai gelak sekitar bokol senapa lagi bon sek ngereksek. Begitu Mas Vicky saya pada nang bengkir jalan lentang barak ganti nanti suka adinta sami-sami kebayaan kebarengan rezeki ya si beda ikutan kaca renggator lanjut dimen ada kau beda Pancasila lain bingkeng anak jalanan standby ganti anak apa mengajung nimbian Kang untuk anak jalanan geng sekedar informasi ngi saya ajunan beda ngejirit kena king ngajang kita katon ngebrom sih nyana diperiksa dimin ki terus kongkong anak jalanan kator boleh bingking epon anak jalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eki pasera kadin to ganti kadim bapak pasera kadin to ganti ada ken salam kun iki terus kangkong ngator boleh beda saya ngakema frekuensi ngiring ngator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bi tak kakalip Mas Firman kan itu ganti Punten salah dari lao gak itu dari Lukulu gak itu kan itu saya masuknya mana Abang Madun ya ganti korek jauh nah tafsiran jauh nah begitu nafsir bun temur tepak kebun barak ganti korek engki cak namung tafsiran dari suara gak itu pantes ganti ekil terus Bang Madun cek terona kopi darat dan gelusang panjenengan begitu yang kita ada kesempatan mungkin Bang Madun Guluk-Guluk Selatan Amar di Daleman Gending ketik korek engki gamar ring mana beda kan itu namung ten gula sapon apa lokal no sapon apa personel cuma empat dengan biban jenengan kasukan kalau gulu dan gula cuma sarang al barokah sarang kang santri saneka gamar cambur jarang anu mason jarang-jarang namun amonitor gimana biga kang gak ada seragam masuk nabi tangan jangkut amonitor jo mega dinto dan gue lagi estona tiap pagi gak ada aktif ikat dan gak dinto tak masuk senengan amonitor ganti cek 1 cek 1 2 cek 1 2 3 cek 1 2 3 saya putar di mininggi Eki Mas Madun sami dan gulu sekali ditujukan sekut monitor bila terutama bila ramih cet dengan neng monitor terus gitu. Eki Kang Madun ngereng pola beda sesuatu lebot frekuensi perlu jakan cesi lain sebelum dan gelar respon bingking dan jenengan kator korek punten gak ada tuh cuma sekedar bergabung cuma kenapa ini artinya cek ngisen absenan gak ada malah tak kosong absenan pon panjenengan gak ada tuh engki ngereng lanjut ngereng dan gula setembay boleh monitor ke amar ganti motor sekelangkong untuk Kak Madun
iki ya toren. Ngereng saya cek sound ya tore. Dilanjut. Assalamualaikum Bang Amar. Assalamualaikum. Mak gini karena Bang Matun biasa pak 5759 mak satya gini. Lanjut. Eki untuk sekarang Mas Indra ganti men. Sebelum Mas Indra, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya ganti. Ya besar Bang Amar. Ganti. Korek, Iki Mas Firman, Iki ngereng. Mana beda sesuatu di darat sampai panjenengan arem mangken tak bisa ngabsen iki tak apa-apa motor sekangkong. Semoga kesibukan bisa elastariaki untuk Mas Firman iki motor sekangkong. Nah, kita langsung absen saos, tidak usah ngobrol acara, ngereng. Jakarta sampun ngabsen, sampun masuk mulai gila, tak mabi ngabsen boleh, ampun tercatat, ngereng. Pada menit ke-28 jam 5 kita langsung masuk absen pagi kantor. Assalamualaikum, dahab kita catat Bang Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 stesen. Yang pertama yang minta dicatat masyarakat itu operatornya. Kemudian di belakangnya ada Mas Abi kayaknya. Ngereng si pertama yang minta dicatat masyarakat itu ganti. Dahab kita catat Kak Dintong. Eki motor sekangkong Mas Dahab sebedeneng lembung ini. Tepatnya dek lauk makan cenah. Ngatur salam dek setuju keluarga, malar muka keberadaan sehat walafiat. Motor sekangkong Mas Dahab. Ngereng kantor panjenengan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkingipun Mas Dahab leres Bang Abi korek. Eki motos kelangkong untuk Mas Abi, ampun agabung di pagi mangken untuk mengikuti Kuliah 371 melarmu kesejana kenging manfaat tor barokah. Untuk Mas Abi ngereng kantor standby. Di belakang Mas Abi pasere kan itu ganti Bang Hilal di Rombia Barat bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hilal sebedeneng Rombia Barat motos kelangkong Bang Hilal gabungnya pagi makan melarmu kesejana nyambi manfaat tor barokah. Untuk Bang Hilal sekeluarga ngereng kantor standby. Bingkeng epon Bang Hilal ke atur boleh. Assalamualaikum Mas Firman. Rolan sejeregan sandal jepit. Standby langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eki motos kelangkong Mas Rolan juragan sandal jepit seputaran Al-Karawi. Motos kelangkong gabungnya cuma pengabsen bagi makin negatif Mas Firman diwakili sarang Bang Amar karena Mas Firman ada sesuatu di darat cepon. Ki motos kelangkong untuk juragan sandal jepit ngereng kantor panjenengan standby. Di belakang sandal jepit ngereng kantor boleh. Assalamualaikum Bang Amar, Jeffrey, asarang masyarakatan yang nanceng ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jeffrey sareng rombongan masyarakat Tanian Lanceng sebedeneng Betuan bebelan ini motor sekangkong gabungnya di pagi makan nalar mau kesejana pada kenging manfaat barokah dari kegiatan pagi pernikahan. Salam untuk semuanya. Motor sekangkong Mas Jeffrey utamanya ada Kak Wahid. Moga-moga pertemuan si bakal datang tidak ada halangan bisa kumpul bersama. Ngereng kantor standby. Bingkingipun Mas Jeffrey ke atur boleh. Assalamualaikum opela. Longser
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 stesen ya. 2-nya tidak jelas operatornya. Tapi yang 2 pertama Mas Lengser sebadanang kiring mending. Matos langkong Mas Lengser gabung epon pagi mangken malar mukus setuju keluarga sehat walafiat ngereng kator standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opelan terpangtos bagus. Matos kangkong juga gabungnya salam dari setuju keluarga ngereng kator standby. 2 rekan yang benturan tadi ngereng ngulang boleh pasir operator ben gak di posisi epon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reng perancak kak di pasir operator ganti Standby. Eki matos kelangkong untuk Mas Herul sebenarnya perancak. Mukanya setuju keluarga sehat walafiat kator standby. Bingkong epon Mas Herul ngereng ke ator boleh. Assalamualaikum. Pak Jugatang Mata Mas. Bye. Ini nggak ada budi wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedableng lokalan Mas Sugadang. Iki matos kelangkong untuk Mas Sugadang. Sempat terpantau Ki Buru walaupun sepotong dari Budabu. Salam dari setuju keluarga matos kangkong Mas Sugadang ngereng kator standby. Bingkeng epon Mas Sugadang ngereng kator boleh. Assalamualaikum. Mas Dharma bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dharma iki matos kangkong Mas Dharma gabung epon pagi mangken malar mukus setuju keluarga sehat walafiat ngereng kator standby. Bingkeng epon Mas Dharma kator boleh. Tong Bajil Bondowoso ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong Bajil sebenarnya Bondowoso. Salam untuk semua keluarga. Matos kelangkong bagus saya terima di Madura Kending. Ngereng kator standby. Bingkeng epon Tong Bajil kator boleh. Assalamualaikum Bang Amar, Bang Sinol Bet Albara bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sinol sebedet Albara sarang setuju keluarga matos kelangkong gabungnya ngereng kator standby sambil nunggu 371. Bingkeng epon Bang Sinol kator boleh. Abu Nawas Bedah. Assalamualaikum ya Mar, ring gajah gabung standby masuk. Assalamualaikum. Cirikin benang ikutan merang standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 stesen terpantau semua bagus, pastinya tepat. Pertama Kang Bunawas sebedeneng eberen pom bensin Kending atau sekangkong gabungnya ngereng kator standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang AR Seter sekeluarga salam untuk semuanya. Dan juga di sana ada Mas Adi Juragan Maharani Group terus kangkong. Juga ada Juragan Penangodah sebenarnya nangker terus kangkong. Semuanya mudah-mudahan sehat walafiat ngereng kator standby. Bingkeng epon Juragan Penang kator boleh. Bayu 905 standby. Ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bayu sebedeneng seputaran Al-Karawi matos kelangkong gabungnya di pagi hari mangken malar mukus terjana sehat walafiat. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir apaan? Pasir di belakang Bang Bayu. Eki suarana Bang Hosen sebedu baru. Sareng setuju keluarga tak ngaku catatan gitu Bang Hosen. Matur sekangkong malar mukus sehat walafiat sareng keluarga ngereng kator standby. Tadi ada modulasi agak bentar ya. Cuma kedablin dengan lokalan ngereng pasar kadito Bapak mengulang kembali nyon maaf.
Artina masuk kiamar geti. Boleh kun masuk nyelonot. Iki sarang aka Rombia Timur ganti. Kita sangka masaka. Kita kun benturan masaka. Jadi tak sempurna. Tu dimonitor. Kita selangkong. Salam dari Steglaga Masaka si Rombia Timur. Melarmu ke pertemuan si bakal datang bisa kopi darat. Ngereng kator sembah di belakang Mas Aka. Ka ator boleh. Assalamualaikum. Kiamar, selamat pagi. Operator Repon Dias, keamanan santri putri seumur hidup. Sebadai Kili Kenteng, standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 stesen ya. Semuanya terpantau. Pertama ada Kang Dias Kili Genteng yang istiqomah dengan Kauliah 371 sebagai kepala keamanan pesantren putri Matos Klangkong. Salam dari Stage Glaga, moga-moga sehat walafiat ngereng kator sembai cukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Janggu Saputar Ki Janggu, di mana posisinya Ki Janggu nih? Rombia Timur, sekitar Kelasem Bentu. Baik, untuk sekangkong Ki Janggu. Salam dari Stage Glaga. Semoga tetap setia atau istiqomah bersama pengajian Kauliah 371 setiap pagi. Matos kangkong Ki Janggu ngereng ke ator standby. Bingkeng epon Ki Janggu ngereng ke ator boleh. Amal Iqbal bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benturan cuma terpantau bayinya ngereng pasar yang bilang baik kan toh. Assalamualaikum Bang Amal Iqbal bergabung standby. Hai Mas Iqbal atas kelangkang. Terbentur Mas Iqbal sareng kaca selain. Salam daga bak bunga. Ngatur salam muka-muka setajana sehat walafiat setia atur istiqomah dengan Kauliah 371 ke atur standby. Yang benturan dengan Mas Iqbal pasarakat itu sempat ngajirit ke atur boleh. Dan gula Jairwan Kiamar juga bergabung dari Rombia langsung standby. Bung Tomo Elaon Pertukarai standby. Pada Matos Klangkong gabungnya salam dari Stage Keluarga ngereng ke atur standby. Bingkeng epon Jairwan ke atur boleh. Bung Tomo Elaon Pertukarai standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seelaon Pontukarai pasara gadito bab. Bung Tomo di posisi tikungan korek. Iki untuk sekangkong Bung Tomo. Anu kedabling keadat. Terus kangkong salam dari keluarga. Muka-muka sehat walafiat ngereng ke atur standby. Bingkeng epon Bung Tomo masih ada waktu 9 menit ke atur boleh. Masuk ngireng Pak pasara kadito masuk. Tanwin korek. Bergabung. Kadi mah posisi pon ganti-ganti. Di Belana Bang Raja. Oh, entar silangkong Mas Tanwin. Ngireng kator standby. Bingkeng epon Mas Tanwin kator boleh. Rekan Pantura pasong-songan ampunten dasuk rubaruh mending kator batu putih tang potang. Assalamualaikum Kiamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eki menabi tak kelero Mbak Ana kan itu betul? Eki leres. Alhamdulillah ribarin sempat alongku dekat Mas Joker itu. Tu kita harus rakong katina apa pada saya setuju keluarga saya budak nang pengkir sungai Malaran ganti. Alhamdulillah sama kena pun saya ganti. Eki sempat anu ki buru japon pun. Ki mutas kang Mbak Ana ngereng salam dekat Mas Joker sareng keluarga selain si budak kadin.
Bingkeng epon Mbak Ana ngereng ke ator boleh. Assalamualaikum. Farid bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid saputar dimin mak ten gule khilap. Posisi pun Mas Farid kak di ganti-ganti. Partelon telaga nenteng Bang Amar genteng. Baik ki atas kelangkang nggak Farid. Setuju keluarga, moga-moga sehat walafiat. Ngereng ke atur standby. Bingkeng epon Mas Farid ke atur boleh. Ya kanca kota Kalianget Telangoh Bulutoh Gili Genteng Gili Raja ke atur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bude telok station, cuma yang terpantau satu, yang duanya kedabling ya. Mohon ngulang kembali nanti. Yang pertama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasera operator. Assalamualaikum. Bung Kuning ikutan standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encong isu menep Bang Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Koning sebudeneng Sobui Matos Kangkong gabungnya juga ada rekan dari Desok pesara yang Desok ganti. Matos Kangkong Mas Joko sebedi Desok salam dari keluarga semoga sehat walafiat. Kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Encung sebudeneng Ekolor sareng pendamping tor stage keluarga muka-muka sehat walafiat. Matos Kangkong ngiring ke ator standby. Bingkengipun Mas Encung ke ator Assalamualaikum, andai bergabung. Standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Andai. Saya berdenang seputaran Al-Karawi Matos Kangkong Mas Andai muka-muka sehat walafiat ngiring ke ator standby. Bingkengipun Mas Andai pasara kadito Bapak ganti. Bapak stabil Bang Amar, Bapak stabil ikutan standby. Pak Tingkir Ebluto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Stabil Batu Putih Matos Kangkong gabungnya salam dari keluarga ngereng ke ator standby. Juga yang Beluto apa betul Mas Tingkir betul? Pak Tingkir tak duka jawon. Sarongke jaga tingkir sarongke benih beluto ganti. Matos Kangkong jaga tingkir sarongke nggih Matos Kangkong. Salam dari sejajar keluarga, semoga sehat walafiat. Juga Matos Kangkong dak Mas Jung ya membantu untuk informasi. Ngereng ke ator standby. Bingkeng epon Joko Tingkir ke ator boleh. Masih ada waktu 4 menit. Keconggarai bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacongkarai Matos Kangkong. Salam dari keluarga ngereng ke ator standby. Bingkeng epon Kacongkarai ke ator boleh. Masih ada waktu 4 menit. Rekan-rekan yang belum ngabsen mau ngabsen silakan. Pantura, Pasongsongan, Ampunten, Dasuk, Manding, Rubaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter sawat saya bedenang Lembung Barat Mator Sekelangkong gabungnya salam dari setuju keluarga semoga sehat walafiat ngereng ke ator standby. Bingkeng epon pinter sawat ke ator boleh. Assalamualaikum. Selamat pagi geng tak nganaleenari. Asareng Virgo sambil kebai kopi lanjut standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rekan yang kedabling dengan Mas Virgo ini, silahkan mengulang kembali. Selamat pagi geng tak mertuareh untuk Mas Virgo
dilanjut dengan kopi hangatnya, biar ku besah. Kalau ada tambah rokok. Ngereng kator standby. Bingkengipun Mas Virgo kelihatan sempat kedabling kator boleh. 76 kopi jelap. Assalamualaikum. Bang Amar ikutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 stesen nih. Saya kopi celup pasir apa? 76 Kamat Desu kopi jelap. Eki Kamat Desu. Saya rokok 76. Walaupun kopinya celup, asik juga Kamat Desu. Ngereng kata standby. Bingkengipun Kamat Desu ngereng kator boleh sempat kedabling gila kator ngulang. Oke. Rekan-rekan lain gending lu gulu peragaan kator. Oke, tak bisa terpantau kayaknya apa spleteran nih. Oke, ngereng. Masih ada waktu. Tinggal 1 menit. Jam 5.48. Ngereng kator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go ahead. Keikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 rekan benturan ya. Cuma masih bisa terbaca. Pertama Kang Guhet sebedeneng Bilbar motor selangkong gabungnya sama kena setuju keluarga tetap kondisi sehat walafiat. Ngereng kator standby di belakang Kak Guhet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram ke barokah motor selangkong salam dari setuju keluarga. Ngereng kator standby bingkeng epon al barokah. Masih ada waktu, tinggal 1 menit ke ator boleh. Waalaikumsalam. Oi, pasiraka dito ganti. Tak teras, kita selangkong. Ngereng dah setuju rekan-rekan, ampun depak waktu kaditoh. Pokok lemak 40 menit. 1 menit persiapan untuk mengikuti kauliah 371. Untuk mensterilkan frekuensi ya, ngereng setuju ekstramik sahabat kita dengar bersama kauliah 371 yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Untuk semua rekan mohon maaf jika ada rekan-rekan yang tidak terespon karena keterbatasan perangkat yang kami gunakan. Kami hanya mewakili Mas Firman. Terakhir saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi taala wabarakatuh.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح من طلعته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته.
الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا
الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة
tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatar ridha warda an alihi wa ashabihi ridha'anir ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azimin fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia Qouliyah 371 sepetan kula muljaaki turjukan insyaallah satajana sami-sami muljaaki Allah. Wabil akhas satajana para kiai makai kiai guru ngaji satajana para ustaz, sataja para ibunyai, sakarang juga sataja para ustazah, saya satajana insyaallah sami-sami juga ne muljaki Allah. Sidak satajana tenggolang atoraki banyak sekelangkong khususnya kasini teni. Si satajana patenggolang muljaaki setuju cakan catur tantretan seaktif setiap pagi kalaban pancaran pon manabi apa ringi bantuan memancar luaskan Qouliyah 371 kaintoh pancar ulang dak ke banyak frekuensi pancar ulang dak ke banyak frekuensi. Saya frekuensi pon 2 meteran khususnya saya pancar ulang Qouliyah 371 kayak itu melalui RPU Angkasa 1 Angkasa 2 melalui juga Maharani Group RPU Maharani Group. Juga saya memperluas pancaran Qouliyah 371 melalui Santrios Nusantara Sumekar channel 290. Juga saya langsung melalui FM radio atau benar pengeras suara. Sesatajana ada ka operator epon tenggulung atoraki nya sekelangkong sesatajana beton kula muljaki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi semangken beton kula sedaja bisa aki pangki pole sano saalebat frekuensi khususnya kula pribadi bisa mangki sedaja para pencinta, para pendengar Qouliyah 371 kalaban arepan mantar muka sedaja tantretan pencinta pendengar saya pangki bagi mangkain itu tetap dalam keadaan kesehatan, tetap dalam keadaan sehat.
Suka di makalaban kesehatan ngereng jaga sehat. Maka dari seepangki kalaban kenging kesehatan Aulia 371 kalaban tak remarina ngacak kaki dari telok acakan. Pertama ngereng setajana arang saranga adzikir deka Allah, arang saranga adzikir deka Allah. Karena sejelas kalaban zikir ate kulaban panjenengan bisa bersih. Kalaban zikir ate kulaban panjenengan bisa bersih. Bisa bersih. Karena ate bene kebila ampunlah. Ate bila ampunlah tak bersih alias ketak. Peteng atau bena keli pada ban patan ni kemudian bilang ponlah sakit. Dan bila patan sakit teeran basta bangki katina parasana teeran minuman juga tak nyaman, tedung juga tak nyaman, istirahat juga tak nyaman, ada serba tak nyaman. Mula patan kering tak nyaman kapi. Sebenarnya juga ate. Idza ghalaba alaihi al-ghaflah. Bila ampun menang atas ate nak apa kelupaan. Kelupaan. Kisah jelas hubbi dunya lupana karena lebur datunya. Lam tanfa'hul mau'idhah maka tak bakal manfaat deka orang se andi ate ni ke al mau'idhah tu apa pakai leng atau betotor pengajian dia tak manfaat. Pengajian ni tak manfaat. Nabi tetebun para kuru natan kulistaja. Zikir ni ke cuma tampan. Zikir ni ke. Termasuk ki kulaban panjenengan banyak maos Al-Qur'an. Sebun ulama sebab si bisa fokus ate ni ke kalaban lemak perkara. Sebab si bisa selamat ate ni ke. Lebat lemak perkara. Sebab semon ate bisa lembu, ate bisa terak, ate bisa bersih. Kalaban pertama saya pun tilawatul Quran.
pertama maosan Quran. Siapa cek badeng ngateretan karena lek ngolekan seneng lek ngolek HP. Seneng ben HP nak, seneng ben HP. Ya, seneng ben kontak tau. Seneng ngontek, seneng HP. Ya seneng ngobrol. Quran ni ke hilang. Quran ni hilang Quran ni. Maos Al-Quran. Pokoknya mun la condong aten di lebur katunya. Sikus bagus sepas bisa teti, sikus bagus sepas bisa teti bekal. Sepas bisa teti sanggup ke akhirat. Ini kan tak ada. Tak ada. Selebur katunya lupa ke akhirat. Selebur ke akhiroma bagus lupa ke kuburan. Selebur ke harta lupa ke hisab. Selebur ke keluarga lupa ke bidadari. Selebur ke abang tibi lupa ke Allah. Ticelena tore maca Quran. Tore maos Quran. Ya Allah. Jawabuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yakthuru sharruhu wa yaduku ala ahlihi. Aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Mabanyati bin kapi dari maca Quran nang Roma na ban kapi. Si Roma ni kakimaki, Roma ni kebutuh bacaan Quran. Roma ni kebutuh maosan Quran. Roma ni kebutuh maosan Quran. Jadi sareng Kanjeng Nabi kapakon babenya maos Al-Qur'an nang Roma. Fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an, karena songkun Roma alladhi la yuqra'u seta imacai fihi dalam Roma, seta baca fihi dalam Roma Al-Qur'an apa Qur'an. Yaqillu khairuhu,
maka teti sakoni khairuhu apa baka bagusna Roma wa yaktsuru syarruhu dan banyak apa kacubana Roma ti kabagusna sakoni kacubana banyak tapi bahta bangki kabagusna ni mun la cubaan lebih banyak tak bangki kabagusna bah Roma ni kasi cuba melolo Roma ni si cuba melolo Roma ni keimanin ya kita juga tekan cebreker si ngebreak nikah cek pas kun melolo compok dia ke boy pengebreakan cek pas kun melolo compok dia ke boy pecah-cahan Roma bila tak mau sen Quran kabagusna sakoni kacubaan banyak jadi bila pun lah banyak cubaan ya bagus apa tak ningalian di arti apa cuba malolo apa cuba malolo wa yudiku ala alihi ban bila Roma tak mau sen Quran yudiku maropak masompak masempit ala alihi atas ahli na romanik orang-orang bila Roma tak bacain Quran orang sandi Roma ni tak pernah nang Roma ni tak pernah nyari kasap seong kuna gempang hakikat kasap berdiri daerah nanti kau tu ontur dari Roma kau tu akasap ke daerah-daerah lain di bendenan mungkin ngajelanin antara kasap makai jauh-jauh sepas kun cuma di guru akasap anja kun lebur na bakong nongkrong tak pernah nang Roma bah keluar malolo bah seneng nang luar bah kong nongkrongnya berung nongkrongnya dim nih tongkrongan si tak manfaat nih tongkrongan si nambahin maksiat bah tak nyaman nang Roma padahal aban saya ke Roma karena oleh aja ngaja saya ke Roma oleh aja ngaja pas pak depan Roma tak nyambi pernah ditore maos Al-Quran selain dari maos Al-Quran ni ke bisa banyak kebagusan ni compok masakoni kecubaan mun parlo mailang kecubaan juga nan mabereskit penyakit hati mabereskit penyakit hati mabereskit penyakit hati tinggal atin tak beres maki benten badan bah hanoro tak beres ki
liqaulihi ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sangkun orang banyak sebada macam kapi orang banyak kitab Allah dekat Al-Quran. Macam kar bani macam sekalian hilang. Macam sekalian bah hilang. Quli yudawimuna qira'atahu. Sangkun orang banyak sebada macam kapi kita orang banyak kitab Allah dekat kitab Allah ya Al-Quran kan. Macah kar begitu macah ni ke melangkeng wak. Bini kun macah sekalian bah nyimpang. Wa aqamus salatah. Pun pas ngalangkeng aki kapi as-salat ada ke salat. Jadi mun kelak pada sabun cai pon Quran bila lah banyak bocah datang kebagusan si banyak, termasuk yang antara kebagusan si banyak karena sebab compok mawasan Al-Quran tidak lain ni kibane kan bisa mudawamah ala salah, yang antara kebagusan bisa malangkeng tak enteng dek ke solat, tak enteng dekat solat. Namun Roma letak bausen Quran Roma. Ni kadang Roma ni apa enteng ke solat ni wak. Enteng ke bajang ni wak. Enteng ke bajang, enteng ke solat. Bila Roma letak Quran, bila Roma letak Quran ni ke bahasa enteng ni ke bajang ni ke enteng. Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salat. Orang semacam Quran ben pas abajeng. Demen ni kadang macam Quran kini kan. Berarti maca Quran ni kan nyebabin kita kalau ben panjenengan tak deng enteng ke solat. Karena kebagusan ternyata kalaban apa? Kalaban maca Quran ni. Jadi bisa sabalikan segala. Bisa yakthuru khairuhu wa yaqillu syarruhu. Bisa kebagusan ka tambah-tambah justru kecubaan nah. Kecubaan apa nega orang. Yang terna fokus selalu pangki kita enteng ke solat ni ka. Solat ni ka tak enteng. Apa boleh pas sampai maca Quran pas banyak hafal lah dekat Quran.
Karena suatu bukti hafal Quran nikah, bahwa hafal Quran nikah bukti kasalamatna orang nikah dari dunia kantos akhirat. Bukti kamuljana boleh. Kenapa boleh napa hafal Quran beniking karena ngafal lagi. Yang mau ngafal lagi tak fokus, benih tak fokus. Bakun kan bagusan hafal Quran karena sekut maca. Hafal Quran karena sekut maca. Si sekut maca Quran pas hafal. Mau ngafal lagi Quran berisiko. Nyata mau ngafal lagi Quran pas bila terlepai pak Quran tak hafal lagi. Quran apa tak hafal. Bisa termasuk dosa raja, Mak. Termasuk dosa raja. Kan banyak makin nikah para kiai-kiai mau bertahfidz Quran. Kiai tak kun cuma ambil isarana, Mak. Ambil isarana. Jadi tanggung jawab salana Quran dihafalkan, sewaktu-waktu Qurannya bisa hilang, nah nikah. Sewaktu-waktu Qurannya bisa hilang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an thumma nasiyahu min ghairi udrin ja'a yaumal qiyamati adzam. Siapa-siapa orang seajar Quran bah lupa. Ada tak caca ben hafalan. Orang ngaji Quran bah lupai. Makanya menandi potra hatam Quran je pas ko cokop kala ben sebulan dalam hari nombak ceran. Kau tu ngaji boleh. Munha hatam mening musalla, munha hatam mening ustad sebede musalla. Kiai sebede musalla atau belangkar. Salana hatam nak poton kulaban panjenengan terus aki boleh Quran mun tak terus akin ke pesantren ya boleh aki ke musalla ni ka boleh sampai mun anak ni ke betul-betul tokang baca Quran. Mungkin ni banyak orang yang di anak ini torot Quran ni. Oh tak teti pokok hal penting, padahal kan paling penting. Tak teti pokok si penting. Pula ngeloduk jong semacam Quran kok ada. Ini torot lah. Ada masa jentam benar. Banci tak teman macam Quran. Bini aja tak teman macam Quran. Mahanan sekali macam Quran. Karena ceke boleh jen serat. Karena ceke ni ke jen serat. Napa boleh sehatam, sehafal Quran. Tiapun kerja Nabi, uridat alayya dhunubuh, falam ara fiha syai'an a'zam min hamil Quran wa tarakahu. Tak ada dosa saya badang bi Allah dengan kau. Tak ada dosa saya badang Allah dengan kau mun dosa lebih raja. Banyak dosa-dosa raja. Keng tak ada selebih raja. Dosa saya pauningin sareng Allah dengan kok min hamil Quran dari orang yang hafal Quran wa tarakahu dan pas ningkel si hamil Quran dengan Quran tadi. Bukan hafal Quran baik tina aki. Tina aki Qurannya nyata-nyata bah banyak lopan Quran ini. Kan ki mun masuk aki anak kata fitrah
Tukar-pikir gelu. Apa sa kisah ta sinaanan. Kira anak ni kira-kira tetap bekal bisa juga ungku ke Al-Qur'an ya tore. Mungkin cuma ke baya napa? Ya ke baya liburan rangkep. Malah beda ocak kok hafal Quran. Al-musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah wal jahir bil Qur'an kal jahir bis sadaqah. Orang yang bacaan Quran on laon pada ben orang asodaqah mar samar. Ya aja kencerna. Orang yang baca Quran ni kejemak aja. Ya pada dia. Ben orang asodaqah jeung bawadeng. Lebih-lebih maca Quran semasuk ke speaker. Tolong cek sok masuk ke speaker maca Quran mun taking sistem tadarus. Mun bade sistem tadarus masuk ke speaker tak pun apa. Tidak bade salah, tidak bade salah huruf, salah bacaan, salah makhraj, salah tajwid tah. Ini kan laki bade sih. Salingnya paengak nih, salingnya patepak nih, nyaman lah tadarusnya. Tikir-pikir khelu mama so anak ke tahfizul Quran ni kikir-pikir. Kok deki kumpak de Al-Quran hafal, boleh sejak banyak makin terjadi. Norok sekolah tahfiz Quran. Oleh separuh. Oleh separuh hambu. Hambu karena tak kuat, hambu karena semacam melawan. Allahumma salli ala Muhammad. Kisah balik ke orang hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran terpas aja ke Al-Quran. Kanjeng Nabi ada budak ke Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Ma indallahu ahadun akramu min hamilil Quran. Tak ada lebih, tak ada iajunan Allah setengah orang selebih muljah ketimbang dari sehafal Quran. Hafal Quran keng aja ke Quran. Benar hafal Quran, benar hafal pas tinggal Al-Quran, hafalan hilang semua, hafalna hilang kapi. Dia kena kantu sere benar. Akan tu seri benar ini. Makanya cek, kenapa cek? Ya cek terlalu bangga lah. Kita punya anak berdengi tahfidz jangan terlalu bangga. Baru kalau udah selesai hafal anak beberapa ayat, nggak boleh hafal anak sampai beberapa surah, beberapa juz. Lalu kemudian patut dibanggakan mun anak tersebut tetap gemar baca Al-Quran. Minimal benar tak kurang dari 100 ayat. Ma indallahi ahadun akram min hamil Quran. Ala wa inna hamil Al-Quran. Nabi tak keliru sana. Ala wa inna hamil Al-Quran indallah akramu min kulli ahadin illa al-anbiya. Ya Allah.
Karena songkun orang sehafal Al-Quran, mungku Allah mereka lebih mulia dari satejana dari sahab abai, lebih mulia dari sahab abai, illal anbiya, kecuali para nabi. Mulia ongko. Jadi yang di anak batut dibanggakan mun hafal Quran terus setiap harinya baca Quran. Mungkin hafal nengi sekolah na hafal nengi ponduk bila la mole karo mana bah tompas tada apa bah tak hafal boleh ke Quran wani ke kerogian seraja ni maknya itu sari benar. Tu sari benar. Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditebui sareng Allah. Ditebui sareng Allah. Kenapa tebun Allah? Ya Muhammad, mur ummataka ayyukrimu thalathatan. Muhammad merintah abak nada ke umat teh. Dek ka kutu amul jaaki sapa umat teh dia salah satan dek ka orang telok. Dek ka telok macam orang. Si Kanjeng Nabi tebui Allah. Kanjeng Nabi ning dalam rihlatul Isra dan Mi'raj, Kanjeng Nabi ning perjalanan Isra dan Mi'raj, Kanjeng Nabi itebui Allah. Kenapa Allah itebu? Ya Muhammad, mur merintah abana ummataka daka ummat abana ayyukrimu daka kutu amul jaaki ummat abana salasatan daka telok macam orang. Kabala Muhammad ya. Perintah umat abana. Tebun pangeran. Perintah umat tabakna kangku amul jaaki telok macam orang. Berde telok macam orang kabala ke umat tabakan suruh amul jaaki. Jadi kita memuliakan kepada ketiga-tiganya kelompok, ketiga-tiganya macam tiga orang nikah. Ini perintah Kanjeng Nabi pakon Allah. Pasiraan si telok sepertama al-walid. Sepertama dari setelah al-walid, orang tua. Orang tua sing lahiraki, orang tua si murok, orang tua si makabin, si mabini si maksudnya orang tua tibi guru metuah. Lebih-lebih guru. Ini pertama.
nika kulaban panjenengan kudu amul jaki kadang nik sesuai perintah Kanjeng Nabi juga sesuai pakonan Allah dan Kanjeng Nabi. Si nomor 2 wal alim ben orang si alim ulama benih kiai reng alim benih kiai reng alim ki alhamdulillah manabi mangki kiai alim ini le kadang beda kiai ini kata tak alim mak kiai karena kuno le nak keturunan dari reng sepon ko jak kiai maki putrana ko jak kiai padahal tak alim ten reng alim apa maki benih ko jak kiai mun alim kan banyak mak orang tak ko jak kiai tak kocak ustad, tak kocak lora, tak kocak agus, tak kocak gus, tak kocak gus, tak kocak kikus. Tapi alim, kejukan kotu, perintah sareng Kanjeng Nabi pakon hormat pakon mulja akhir yang alim. Terang kalau ben sampai mulja akhir dengan di ilmu ni wajib. Kan cik lenyalian ulama. Lenyalian ulama. Yang kadang-kadang ya ki ulama tibi kan ndak jale. Mandai jale wah katen kasih tak apa tu katen ka ulama ile jale. Bendeng alim, reng alim. Pasti nomor 3 wahamilul Quran. Nah nikah wahamilul Quran ben orang si hafal Quran. Timun beda orang hafal Quran kudu muljaaki dengan hafal Quran ni. Kudu muljaaki dengan hafal Quran ni. Beda sahabat matur ka Kanjeng Nabi. Beda sahabat matur ka Kanjeng Nabi. Dawuna hal lillahi azza wa jalla ahlun. Panika kandi Allah taala azza wa jalla, panika kandi Allah azza wa jalla ahlun tining keluarga. Allah andi keluarga. Sahabat matur ka Kanjeng Nabi. Allah andi keluarga Allah. Qala na'am. Jawab Kanjeng Nabi. Qala iya, na'am iya. Matur boleh sahabat ni. Man hum ya Rasulullah. Apa saya keluarga Allah manika ya Rasulullah. Qala dawu Kanjeng Nabi ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarga Allah ning itunya ya orang-orang semacaan Quran. Ala man akramahum faqad akramahumullah wa a'tahul jannah wa man ahanahum faqad ahanahu Allah wa adkhalahun nar. Ingat-ingat ya, saban-saban orang samul jaki dak ka orang sijria macam Quran dia faqad akramahu maka ongku amul jaki dak ka orang dia sapa Allahu Allah wa a'tahu ban pas abareng Allahu dak ka orang al-jannah dak ka swarga. Sapa orang samul jaki orang macam Quran ya macan korba tepak mak. Macan korba tepak macam lah salah. Pas macan nak korja genggu. Oh semereng tedung maca Quran. Mangkan aku laku alhamdulillah. Boleh sering mereng mun pagi. Speaker banyak orang kata darus Quran. Kasih setik-setikin jakun kidingaki. Kentare. Membarlo noro
kasih semak-semar. Bagaimana masjid atau mana musola, pun pagi-pagi bertadarus Quran, sekun kidingaki, padahal kadang pas tak kidingaki kan, kentare, gabungan, Mun bisa maos kia, mun bisa norok maca kia. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sebaliknya wa man ahanahum faqad ahanahu Allah wa adkhalahu an-nar. Jadi sabana orang sing nginah ka orang sing maca Quran, faqad ahanahu maka ongkunginahu dari seorang Allah subhanahu wa adkhalahu ban pas masuk Allahu dari seorang an-nar da neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Sitore Quran ni ka baca male ate ko leban sampai ni bersih. Male ate bersih tore bacaan Quran. Male ate bersih tore bacaan Quran. Orang maca Quran ni ka bersih ate. Orang maca Quran ni ka bersih ate. Ika selamat ate ka beres ate. Ate sesagean. Sakit hati. Selagi sakit hati, baca Quran. Ini ka itu buaki Nabi kocak teti tampena ate. Karena kenapa? Karena baca Quran ini kan bagian daripada zikir, Mak. Baca Quran ini kan bagian daripada zikir. Zikir ini kan saya termasuk apa? Bersih ate. Muka-muka tetia manfaat, muka-muka tetia barokah. Nika pastoran ojen nika. Resek. Muka-muka pas tetia lebur mausan Al-Quran. Jaga aja. Kalau Quran baca, mari baca sahabat. Laku baca boleh. Mantar tetia ahlina Allah ning itunya. Laban gemar baca Al-Quran dengan benar. Benih kun cuma macam meloloh. Tercukan adidik dak anak botoh. Anak botoh lebur maus Al-Quran. Kun bah banyak ilmu meloloh. Membaca Quran boleh. Ini kepentingan ki sekolah anak-anak. Ini kepentingan ini perhatiaki sekolah anak putrana. Pendidiknya putrana. Tak pernah diperhatikan putrana ajar maus Al-Quran, tidak. Kalau sudah belajar dibiasakan membaca Al-Quran setiap hari, tidak. Ini kalau tidak, usahakan dengan segala cara. Ketipun apa? Anak sih bisa maus Al-Quran setiap hari, dia mampu nah. Sepenting setiap hari baca Quran. Ya kalau tentu nih contohnya bisa tuaan. Cakun HP melolo lek-lek. Cakun kontak melolo urusi. Makilah abak ko cak setiap kontak kan, aja lebah ngurusin kontak melolo. Ini nganggur bah entar ke Quran, entar ke Quran. Dak lakon entar ke ngontek. Dak lakon entar ke ngontek. Dak lakon entar ke ngontek. Si tekuan HP dia kira lakon ngolek Google, YouTube. Download. Paling jadi kesempatan penting maos Al-Quran.
mahilun musaddaqun. Quran ni ka mahilun musaddaq. Quran ni ka tukang le ngabela ka pangeran, tukang le ngabela. Cuk mana benda baca ni ngabela Quran ka pangeran. Apa Quran? Abtina kan buta buna ajunan pangeran. Iya. Abtina botoran ka bumi kan supaya baca pangeran. Iya. Tengkula tak baca benano, tak baca biano, tak baca biano. Alapur ka pangeran Quran ni. Ditore maos Quran. Selain dari maos Eroma bisa banyak datang ke fokusan, rezeki kempang, rezeki murah, tegangan lancar, insyaallah. Nah, boleh kulaku tasfa'u li sahibiha yaumal qiyamah. Syafi'un li sahibihi yaumal qiyamah. Quran ni ka kulaku bakal nyafaateh deka orang semaca Quran ni ka. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina awliyan siwak. Waj'alna mimman yusadi'u fi ridak. La taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم اجعلنا وزوجتنا وأولادنا من الصالحين اللهم اجعلنا وزوجتنا من الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين والحاسدين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا مما يشرع في هداك ولا تجعلنا مما خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا رب فقهنا وفقه اهلنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sampung boleh lakuna waktu terfrekuensi sebadah. Setuju na mantar tak ada uzur, mantar tetap paring na kesehatan, barokah, umur juga barokah. Jika itu ampun resek, ngadep na ojen resek. Nah, akhirul matur sallallahu kurang lebih ni nyun sepora hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Kunjung. Tajon gini. Aduh, para. Barokah ojo nih barokah nih kak. Duh. Dilanjut keluh maka dalam anten ki kawajanan. Ngalaki kodong mak cepet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ocon tang di bara pancung. Ada yang jaga ocon. Ngejual cocon. Tahun ini mau konten share ki. Jadi Pada juga. Begitu ganti. korek penjenuh maka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Egal barakat terus. Selamat. Pun heri maka dulu manten mencebula estranik bodi luar. Tidak napa tan tak baga dalam. Mungkin mandi serap. Acan sih. Tak bisa ngajak boxer. Bawa tak bisa. Tuh tak mendeng kau dengan ten. Koran 56. Sahabat di sana. Perkara bodoh angin biasa. Biasa mun bodoh angin iki. Empu ambak ka bodoh. Katanya mau Tak ego dungian deh Nevel. bodoh. Bawa Kok ada sapen lah Nevel. Apa ajung din kok di tas ada dua gede. Gu besar jadwal lengser. Nusa kau dungin. Eman ganden na biasa. Sir. Nape? Din saya atas aku dong sudah, aku yang dari daun sudah ganti. May Bang Iqbal, godungi bintaos, si Bang Iqbal. Tak usah godungi dah, godungi dunia bintaos. Iya ini sudah aku dong elang paling ser sudah dengan lu koncan. Oh, engki, yang baik godungi. Aduh. Dan bagian bawah kalah. Aduh. Mas Iqbal lenteng bere. Halo. Jamaah emak pacawan. Ada nangkah? Ya. Aduh, apa dah? Ada nangkah? Anyet karenyet setiap Dingar berokah sepi karena petoron. sor Ada Allah cenderung. Sana mobil bayar. Nih karate japo aing ngocen. Lah ada sehat. gu besar cetak jawab. Ada jarnya aman. Nyamannya saya. Begitu. Gu besar. Mohon mandi salju ya. Ver. Ada dia dulu. Ocen. Ocen. Gu besar. Adalah Damala Firman. Iya. Nyaman deh. Memang kata mancer ya. Cukup tetembak. Ocen tak bisa keluar lah. Anga bedelem zarong. Edi mabistol din bango. Mayu. Memang kata. Angkat adim mau menocen ngari nikah. Makanya nyantos dia kunong, nyantos saja kunong bingo. Mata keren nyari orang ke. Nengi Bardelon. Se video aja nih. Mana dong ngelet. Kial berokah kama ke. Sore. Anu. Gitu.
Dra, Indra, ini Medra. Surat. Bang Indra sibuk. Agak banyak BBS. Aja docenan. Nang tengah laju. Jangan tengah Dra, mek lompus Dra. Niat langsung. Dah itu sebawatin. Tuh, kapuk tak. Rubah lebur aku yang mana? Rajar. Malam saya ngebel sampean di angka malam. Kenapa? Kalau tak aku tengok lagi sekali ni kau saking kita jawab sekali kau lagi. Rajar. Ngebel ke Mbak Bunga pada di angka gitu. Tapi ada panggilan masuk ni agak mun gede gua ada panggilan masuk ni. Rajar wadah. Saya XL. Oke, ngapa cak orang Meksiko luan di kalau kan apa sangat mak bodena di kalau makan ki. Tak oning lagi. Aduh, ada korototin. Roger, encung mareng, sahi mareng. Bang Indra. Halo. Bang Indra. Duh. Saya ni kak. Aduh baik mal. Baik mal. Pak Cuba. Aduh, jeruk ada kortok anak kena ngoceng ngerantan ada kortok anten dulu. Anten dulu yang nyaman mau katain kita nyaman. Asirul muslimin. Duh nyaman dur. Tidak kita khutbah. Harap paihu di kore mamun di selagi. Indra. Saya ada pala. Indra. Dina ada babu gelo lah. Ada tanya nak kana. Tuh sekarang kalau mobil nasen kursong. Aku aktif aku ipate kuruan ada rally duh kelopai diaktifasi boleh jangan takut mengganggu karena kadang berdua ngebel kulaku karo tiban saya ban gule pate SIM 2 pate saka dinto ganti video ini sekolah kaban gula malah keluar nomor dia gula jangan gula ada tatip ngerojol Gendo dikwa malam gula ngembel empian benih ano ka sa? Kosong-kosongan ng benih ki? Ini ako ba kobong ka? Bisa 6 bulan kadang ngerasa tahun sini ka? Roger. Oh, pas sa 6 bulanan. Ano, mon se gadun na Mbak Bunga, sa ngabelas pakut. Kaning pakun ka, tore ni ka di gulo ni ka, imis ko lambian. Okay nga rin. Ya, tang nomor WA ya. Roger, siapa ngomplong na rin? Kita ngomplong. Cikuan 12 dicoba. Okem. Roger. Pancaran kuat melolasi korang-korang nyaman ki, orang lembu. Amunyi hati jena. Oh, amunyi hati jena ganti. Korek ngecerwet. Roger, lu mau di mixer kita, mixer kita yo diganti. Pre kapas apa? Kapas itu atau pre mati wah? Dah mah BBI lo, lah kau andi BBI apa nak? Ya janghong. Ya.
Awalnya Changhong, siapa dari Changhong? Mau kata aja kah? Awalnya Changhong kebenatika Pak D. Begitu. Singo macan jadi dera. Allah ya Karim. Itu berita. Awalnya hari apa coba dulu? Ambo kok. Ya Allah ya Karim. Allah ya Allah. Sabaran. Benegengan. Benegengan saja ongkuan ni. Apa be? Mending kok. Laksanakan. Dang. Oh. Setahun sebelumnya puan disiapkan Pak. Malah kau nyebut nyaman saya. Roka pamelo mah masih benda cair kan. Kau nyebut ya Karim, benih ya barokah. Begitu. Harapan kau ganti. Roger. Tak tahu nih. Amonnya nang apa dia? Apa kapal apa amonnya deh? Oh, cair ya. Berapa deh? Buang apa yang sok. Roger. Ongguan. Namanya Changhong. Tak sesuai. Begitu. Kita langkong deretan sebedemul je. Begitu. Aduh. Apa? Ada iya cok ring lah kontak lah kontak. Aduh. Ai. Siapa ngecer tongkeng re? Mak ngomplong Bang Singo. Ngomplong. Yo baca. Pak koronong ngetik. Singo dia. Mak bunyi ngari kana. Mak bunyi nongkrong dong sape wah. Lepur gaya koronong. Segaya ada gaya dari emak mana keronong. Mohon pas nyaman. Baik hadirin semuanya, pemirsa yang pada sama-sama ke telepon begitu. Udah di mana kadang posisi. Kemudian bagi-bagi hari ini. Bagi-bagi rezeki Pak Sugadan. Jadi bila Pak Sugadan sudi mampir ke rumahnya, itulah rezekinya sampean. Rajur. Oh, macam-macamnya. Ay, malah tak ada bunyi na betul. Bang kata gua lah gua be. Bobo na semak ka Ropik ngepam je dong. Ver. Iya. Yuk lah salah aja mendapat ngepam mentongongku. Tak yo bu dong motor yang tak takut aja. Mata iya. Iya dia mau naik keketan buat nyambang. Wah, anda iya mana?
Orang yang baca lepe gua jana Pak Ropi. Dang. Habito ko sa mga topik. Ibilihan ko ka. Pakai bu. Ini betok lemak gua. Dari mau berempan dek ke mobil dong. Temor lorong aja. Lorong nggak sampai ke Pantian, skip jadi dia. Dengan kui sepatu maki skip pak. Labes lah cu. Sepatu apa Ndra? Sepatu dia kan kena soko. Bilang share teki sepatu. Iya sepatu kan di soko. Arah nyaman sepatu. Lapis deh. Itu. Begitu saudaraku semuanya, cek semak jauh-jauh, penting tak kerasa. Iya. Cuma sama kami kedra, mata blek ganti. Ikan hilang. Halo, 1, 2, 3 dicoba, 4, 5, 6 juga dicoba. Ganti. Bocok ngini, parcoma gini. Akun blebek, angka buat naja cawan lawan. Puru suarana biris. Boleh balik sir. Bagilah colon nyorot deh balik. Bila semak ra pecah nyorot. Ngini follow ma parcoma, perak kene suarana. Sistem studio angkoi. Ada jer kene colon iya. Nyorot colon nih mas. Cuk iya apa mau nampel tadi cuma semak kami kede iya. Coba suara nalakar kene kita arah apa jo? Jangan kok nyorot colon dia deh. Nah, kayak ding gopur kayak ganti. Apa gopur? Yang bongkalan. Ada jadi makar yang di paling siar. Kalau ngocak colon nyorot. Oh iya. Ai. Ano, yang jolok naro ya tak nyaman yo bibir boleh ka, lo salos. Allah ya Karim. Terus ngocak lagi. Ngocak bang. Marah mau nalak jangko, engkau ratin giai bang. Ada lah. Betingkir ntar kata gelo. Nama naas. Mau namen padi je lah padi kita mena. Selano killing weh. Kagak boleh beras. Mun laas ya tamen. Nyoba situng. Terwabu 100. Mun 100 oleh 1000. Jak sabrang kok namen pung kana. Ya tumbuh binis. Bawa perlu lah cung. Tantaretan sini di barat, dari timur, di dejo, tore nikah gua. Keng buat aja jangan teti acual je opat dong, atuh dong kan.
Iya, jo orang dia berdua tuna. Jarang kau jual jomo tak tu je. Dia mon benar. Iya bo, anak apa pak? Ambian mata kajumu TV. Kau manusia dunia jual jomo langsing. Bo kau ambian mentro langsing. Ni kak ramuan Madura. Tak kira gendut boleh tan. Tak kira tak penet. Jangan saya melihat, oh iya, dia saya jual lah langsing ungkur lah. Dia tak gendut, ikut lah. Ngojak lah aku, dia jerangan lah. Mantap rejumon ada. Dia ada jual lah langsing ungkur. Tak gendut ikut. Mau nencung bahasa jual. Keng mau nampian, naber, ni tak benih. Berde PP belum. Tak kira tak terkom. Ngocak dia melau. Duduk takong kok dia naber aja. Jadi merekam lah, tahu kau bahasa. Nerekam. Hari yang memamere 2 kilo dah. Mare dah. Iya. Beda boleh. Kan Muhammad Ali cung. Bangun temah bodi di atas nyimban enggak bobo. Ya Allah. Terang lah Sar. Iya. Dia terang dia lah. Bila tak ocen je resep bu. Kan dia pote kutun dem. Hina dah perak kering jual cocong. Topik malah tak ngaup je. Kalau ngaup jangan dan juga dan. Iya. Kena mak ni luar ke rupi ngangin. Ya lanjut lu ah. Engkau beda lalakon lah. Hari berak pari pesan dong. Bini anu bu pada bu jokong. Berak pari pesan kona. Satia berak ngeroe. Ungkuna berak mendung tipis putih dia je tepak. Ia mendung tipis bernana pote. Mentebal pas pote. Rang-rang masih banyak tebal hitam. Ambok ucun naware. Muntah. Tibak tak kena tibak menjelang. Baik Sar, kau bawa bunga Sar, minta bukul Sar. Bunga di mana? Iqbal lah. Pasar lenteng, mon bukul jadi olat bukul, lupis, sarabe. Sampunan desak, sambil ano. Sambil kolong kurang. Ki melian yang lenteng, ki bodoh-bodoh dulu. Enggak kon babu ngau lah. Nah, yuk grup yang mana no? Palengkap masalah anggal aja, mak sepak. Nyaman aku. Masuk tangkuli. Oh iya, kornya banyak tangkulina, banyak tangkulina onak ni. Betul wei. Iya, jelasnya perkanan kano. Duh, Kak Aang ke lu. Perkaan langsung dah sak. Nah, iya nyeperkaan. Ini belaangnya di sana. Tangkuli.
Mama bitamunya ang je. Oh, sibuk lah. Sibuk. Itu mau berempat kak, engkau ngangkui hati. Ya full bah. Full ni. Anu dong, etang kulir ya kan lendin krim, setengah krim. Mau ni sabu etang tak kuli. Kuli je, soalnya lendin krim, setengah krim. Sabar dalam buat jaga belu tulun ni. Kira mon la angin kelah pas jadi tangguli mon ni ba terus jadi gula dia. Pas kecengnya. Jaga belu tulun dalam buat roh. Lain daerah saya, lain daerah. Iya, mon tepu kan jelas lah dekat punggana manis. Coba mon tarebung lah. Saya keluar laang keke, mungkin manis tak berak pakak. Ya maksudnya situ di Tangguli lain daerah ganti. Apa mak lain daerah tadi ya? Iya mon lambak reng demor berak dia bisa jadi ya kau borok-borok bisa ke Tangguli. Iya maksudnya situ di Gula lah. Situ di Gula mon daerah Dina. Tak di Gula je. Situ Tangguli pun makanya apa yang nak sehari penting. Mon daerah Tang Petang musuh di mana? Tartuluk. Gula ganti. Bo kalero nalam bo. Indariano tak jawab. Kenengan tohu tak keneng abit kian. Sehingga ngocap bantan tas sakecak. Sedih ganti. Sejak dari ucap pertama mungkin. Aku bayar apa? Aku bayar Tangguli ko. Ya deti Tangguli tak deti Gula. Bo. Mana jawab palengkap kini kau bayar Tangguli. Keng dekik bila kau berpola kau bayar gula, kuah ganti. Jadi kalerona, rengga dulu, cet abu lah kau bayar gula ngaruh. Oh, macamlah cok ngarang-ngarang ko, menjak ocara. Kau bayar Tangguli malah lo tak neng taro je, mun gula keneng taro ganti. Iya, tapi bila abit lecak ke lah. Oh, iya, mula kau sini 5 tahun no ganti. Aduh, tapi siap manis apa ada. Udah si loma mani kelak abit berempat setina kak. Iya, pakundang Kuli mon daerah Dina, dari Dina tarokan jadi. Tak bisa keceng rapokon. Kun teti poton kun. Mon dari Tang Petang kelekung apa je kan teti kan. Bo eta kena dengar roy kadur setir. Iya, tak tahu kun dari Dina pok. Dari Dina ke bodoh. Saya tak bisa kan. Oh, jadi tak ada aku boleh coba paling. Iya. Iya mungkin. Tak tahu cek dari apa ngaruh. Ya nambah. Mujak tandingan tos kok. Ya ada tandingan tos seperti gula. Oh iya. Ya cak mana lu mancung ni. Lu mancung tar dulu. Kok ting kata ngak kena ciru kan jadi ya. Ki angak re gula nak kun keceng. Depa denak roa. Fokus kali bang. Tahu yo. Mon lang lagi boleh saklai di samnya. Ni pola bisa tak nyoba. Tak tahu le. Cereng saking kok naik roh. Ngalaan laang roh. Nyoba je. Yang tak ngalaan. Tahu ang dia dengan di motor. Cek nyoba kok. Kaan. Iya. Cek baca kungan anu naro apa ya ba kun tengkadeng. Punggana padi wa sono akhirnya. Deremian lah gede. Tak usah kau anong kunja. Sederhana apa ya ganti. Iya kau kan ngucap lain daerah kan kau mau kau ganti. Coba bisa re. Aku baik ganti. Iya
Iya desa kan dari Punggan Nyior lah. Ngalak dari Laangan Nyior ganti. Bantus lu kak cak nona pocok lo bisa gila ya kak. Tak tahu kok tang eding yang mon anu na Nyior je korocok ker. Lah nang ada TV kan. Dia cak gula kelapar lah. Yo aren lo ya nggak bisa nggak ada gula nih kok nggak pocok. Kebaya apa kak? Kebaya apa? Bisa. Kebaya apa ke lu? Kebaya gula nih daerah Natingkir tak bisa aja. Ekopedi bisa. Kebaya para orang coba itu ya? Bisa na perak kentang guli. Iya Pak Tingkir. Iya. Kan tak laku kata morje ada, tak bisa je. Tak bisa teti gula. Muncul ngari ya. Makin buja apa lah? Tak bisa je. Ambil kelak nak yang lo kak. Kelas hari penting. Perak kereng. Dari apa ya? Di tanah apa lang ya? Kan lain daerah kan ni kongko. Dia tak tahu asal usul lah. Ki lambuan. Pokok mon dari dinak lah tak bisa deh. Ini kita tahu kecaran apa Tingkir ya? Ini tahu kecaran. Apa yang kita kiba ke burung-burung. Lu ya jangan cung seroneng anu jangan pagadang seroneng kong itu. Kong jongok ba. Lingkonya menan ben kule bangkuli. Mungkin. Good. Kerocok ke kebaya pitan banjang kok. Ni kebaya apa kerocok karo? Oh, kerocok. Kebaya tahu mendoran. Betul lah. Tapi Nyeron-doronan tabun. karoy karat. Kalau apa selebar. Yang. Tak ada, saya tidak angin ni. Iya, jangan tak firman kebaya sot kalau sotan ke tabun tak ada. Dia tu kuna lebar ganti. Iya, muntah kata je kafe. Kan kami kebaya perahu, mon kiring beri lamban kan kebaya perahu bila kecebur. Iya, tapi dari aro kata rema doa namun macam mengkok ada nyalono dah bawa mendak badan sono paracam. Kun luar kerocok der. Di atas negara ke kayu lebar. Iya, Fer. Iya, masih balik. Hei. Kalau kau cuman tepak kan tower, aslinya bah. Ikut datang di Jagoret. Korek. Itu pikiran je nongguan je ni tak pengewi pajung jangan kulumpian kan. Iklupai. Gimana hujan jet, pecur. Napa pokoknya pakai nyaman. Begitu beda mungkin ben saya tanya ki beda beri kalau motoron petong lah masa. Oke, mak benih punyo salah kas. Ada punyo na sekali. Cut salah. Mana lagi bagus mas segini saya dua. Tiba ke anu tabat teh bekian. Kijak aja mau jalan ngani kah. Padahal kas ngelak bunga aja masa bunga bersih tong kekar. Gitu mun saya jongat sini ke jangan gula mun tak pada manis ada ngodi jadi kaki yang bucok. Apa Pak Tingkir? Ada nanang mati Pak Tingkir. Ya serang nanang sili bawalion. Ada nanang mati. Tercelet. Ya Allah. Gimana Pak Iqbal? Anu Pak Tingkir, kini ka bon di nanang kurwa anu tulisna japo con teti kosong polos aubo ka absen kan. Fir ngecam kecek Fir. Woi. Pak Abi beda Pak Abi. Ada. Iya Abi. Jalan mesin Saka. Oh, andi nangkel lah mare.
Begitu. Sabar kelunang ke Nabi. Kuleng aku lang sepul. Apa nih saya sepul? Sanyo. Oh. Iya ya nyatanya ngerati nih lanjut. Tanya ke gula ya? Apa? Jangan kok pada bayi. Begitu. Ingat apa sepul ki? Sudah kusangka ganti. Makan aja, ini makan aja. Biasa mau beli yang tanya usah ningkong ke lu. Lanjut wir, gak butuh perambakan deh. Bakar aja, mentah manikom. 3 jam. Ada juga salep. Apa nih bu? Tak ada masih kata umur burung ibut hibal. Yang ibut hibal. Kata marna burung ibut hibal begitu korek. Angin, kalau sih. Kita kak. Apa angin itu cincin sana? Ka ano ya, mua ano ya. Dia kun mua madolo. Apa ya? Orang ada. Ya jadi ya menjelat. Ada saya. Bah, seminggu, mare, nah, kono. Ada, nyok. Bisa kemana-mana. Ojan. Lojan. Yang kuy keturut ya. Apa yang mana? Tempu kentong ya. Tempu kentong sampai sampai gimana? Yang nona beti wah. Gimana? Dari tempat nona beti. Mana gitu? Kamu nanti ada. Masa? Mbak, saya akan tak anu. Yang tuh hujan sih. Bayi kan iya betuk lah. Iya bisa anu. Ada dengan anu. Anu apa? Harap. Sama. Ya ada pilihan sana. Ini beri anu beri apa anu apa? Pak temet tuh. Ada pencet temor. Orang cukup dong kok. Pan. Apa masih tumbuhan? Kita cair orang. Nah, iya. Apa no? Nah, betul. Betul. Iya betul. Ya tidak lah. Ya. Ketika urat mereka marah di. Tapi ya ber. Ini mah. Hari-hari sih udah menang si PTT Jeka. Iya, PTT Jeka ada tanggung apa? Wah, cara saya kok kemana Firman dah lah yang mereka ada lah yang kalau dah caca masa anu. Iya, selin apa? Gitu bener-bener beti gua agak ti. Ojen nggak ada ya. Ojen letuk ber, lorongnya rosak ya ber. Kali guna sepala tanda. Wah gampang, betul. Bentar
kalamun lah ya sebenarnya kok. Tanda dia. Iya. Jalan serasak mentanda rembian itu buat betul kok. Ada tanda aja, karena pernah tanda. Ya pada tanda. Mana saya tepat ya. Udah kecil. Nyaut. Kamu lagi. Apa nama mulai lanjut bude Roma? Apa ini beda dekat? Saya rasa lah terang geng. Kok kebela bunga korong. Lanjut. Ah, asik ban. Hai, beda. Cuma semua ambian kan enggak peka. Nah nih kecu nih kagak segelan nih kah. Oke, gitu ya. Peka kan nih kawan. Kita saat kalau si kalian saya dapat ke bibir anu terami kan nih. Oh, dah yang begini kan. Ini ke saya tak mati nanya malah langsung. Untuk tadi ya colo saya mati belampu nah. Oke. Sampai siang gini. Kenapa? Spesial. Spesial lagi kan di. Kita kebun. Ini kan beda tamu ini beda tamu itu. Ini lanjut dulu nih, selain nih. Jom. Incung kemet lanjut dulu.